nishimiye inshingano dufite n'imbaraga dushyira mu gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'uburyo bwo gukurikirana ndetse no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Hashize umwaka urenga ku ya 26 Mutarama 2025. Murabyibuka yuko rwose icyo gihe nari ndi mu ndege ya nyuma yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi rero ndi muri kajugujugu ya mbere igeze hano nanone, kandi nizera ko iba ari intangiriro yo kongera gufungura buhoro buhoro ikibuga cy'indege cya Goma, ariko ibi byose bigakorwa ku nyungu z'abaturage. Hakurikijwe icyemezo cy'akanama k'umutekano ka Loni nimero 2800 ndetse n'8 cyo mu mwaka wa 2025, MONUSCO ifite inshingano zo gushyigikira agahenge karambye, cyane cyane binyuze mu kugira uruhare no gushyigikira uburyo buhuriweho bwo kugenzura no kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge buzwi nka MCVE+. Mu minsi iri imbere MONUSCO izohereza ubutumwa bwa mbere bwo kugenzura mu kirere muri Uvira. Uru ruzinduko rugamije kuganira n'abafatanyabikorwa bireba no kwihutisha imyiteguro ifatika, kugenzura, guhuza ibikorwa, itumanaho n'ishyirwaho ry'amabwiriza n'ibisabwa kugira ngo ubwo buryo bukore mu buryo bwizewe. MONUSCO izakomeza gushyigikira inzira y'amahoro iri gukorwa. Gushyigikira gahenge bizakorwa buhoro buhoro hakurikijwe gahunda zemejwe mu rwego rw'imikoranire n'ingamba z'umutekano zihari ku bakozi n'ibikoresho by'umuryango w'abibumbye. Ibikorwa byacu bizaguma mu murongo w'inshingano twahawe n'akanama k'umutekano ka Loni, kandi twubahiriza byuzuye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego, aka kanya turi kuvugana nakubwiza ukuri yuko hano mu mujyi wa Goma ubu nta yindi nkuru iri gucicikana idasanzwe, ni indege ya MONUSCO igaragaye hano hafi neza rwose n'ikibuga cy'indege cya Goma. Aha nakubwiza ukuri yuko quartier mpereyemo bahita Mukakatindo. Aha rero Mukakatindo niho amakuru angeraho rwose, ndavuga nti iyi ndege nkurikirane ibyayo, ariko mu gihari mu biri kugaragara mu mafoto angeze aka kanya ntarigerayo neza 100%, nuko ari indege ifite ibirango bya MONUSCO mu mabara y'umweru n'ubundi nk'uko bisanzwe. Ibi kandi bikavuga yuko iyi ndege igiye gukurikizaho kubwira igaragara ry'indege muri ibi bice. Ubu ngubu n'ubundi ari wa mutekano ugiye gucungwa na MONUSCO cyane mu bice byinshi bitandukanye bya Sud Kivu, imisozi ya Uvira n'ahandi hatandukanye. Biragaragara ko ibintu byakomeye cyane. Yego, ese M23 yaba icitse amazi? Kuko abenshi bavugaga batese ni gute ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyagwaho indege M23 idatanze uburenganzira. Imyanzuro yagiye ifatwa yuko iki kibuga cy'indege cyakwifashishwa, M23 igiye iyirejectinga cyangwa se iyanga cyangwa se iyikubitira hareba inzega. Murabyibuka i Paris mu gihugu cy'Ufaransa hagati mu mwaka ushize wa 2025, Perezida Macron w'igihugu cy'Ufaransa yaravuze ati kubera ko hakenewe gukora ibikorwa by'ubutabazi, gutanga imfashanyo ku baturage bagizweho ingaruka n'intambara, tuzakenera kwifashisha ikibuga cy'indege cya Goma, ikibuga cy'indege kigenzurwa n'umutwe wa M23 kuva mu mpera za Mutarama umwaka ushize. Ariko M23 ibitero twatuvuga iti ntabwo byaba bikenewe ko iki kibuga cy'indege cyifashishwa, kuko iyo myanzuro yafashwe mu nama tutatumiwemo, ni nama yari yabereye i Paris. Byabyaye rero bombori biravugwa ko M23 itangiye kwigira intagondwa, idashaka ko ibikorwa by'ubutabazi byoroherezwa cyangwa se abaturage bahabwa imfashanyo biba birebire. Ejo bundi rero idoha muri Katari havugwa amakuru yuko MONUSCO yasabwe kurindira umutekano abaturage bo mu bice bya Uvira, dore ko n'itangazo ryo mu kwezi kwa mbere M23 yari yashyize hanze ivuga ko igiye kurekura umujyi wa Uvira. Itangazo ryari ryashyizwe hanze na Colonel Nanga, ni coordinateur wa M23, avuga ko rwose M23 irekuye kurekura bya burundu umujyi wa Uvira, ariko ikawushyikiriza mu by'ukuri umuryango cyangwa se uyu muryango mpuzamahanga. Ni itangazo ryari rigenewe Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa Loni, ariko biza kurangira
bivuzwe ko MONUSCO yatinze kohereza ingabo muri uyu mujyi, ahubwo hajya ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, Wazalendo, FDLR, FARDC, igafatanya cyane n'abacancuro n'abarundi, haje abanyetanzania n'abandi batandukanye, hanavuga n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uyu mujyi. Hanyuma twari twamaze kwakira amakuru cyangwa se amasaha yari make ashize yavugaga ko mu by'ukuri nkuko byari byatangaje na Jean Pierre Lacroix nawe ufite inshingano muri Loni, avuga ati iyo Uvira iraza kugira gute, iraza kunirwa umutekano, ariko mbere kohereza ingabo za MONUSCO harabanza hoherezwe indege z'ubutasi hejuru mu kirere cya Uvira kugira ngo zibanze zirebe uko situation imeze, bavuga ko batifuza gutakaza umusirikare hariya muri uriya mujyi wa Uvira. Biba ngombwa ko rero basaba ko indege zaje zihagurukira Igoma zerekeza Uvira gucunga umutekano. Kera kabaye rero birasubirwaho mu kirere cya Goma hagaragaye indege ya MONUSCO, indege iri ibirango bya UN, bivugwa ko yari itwaye intumwa za MONUSCO mu by'ukuri, ndetse aba bayobozi ba MONUSCO bakaba bari kurindirwa umutekano n'abasirikare ba M23. Bwana Kalemba, tubwire situation imeze ite ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma aka kanya? Situation rero ubu yindi ku kibuga cy'indege cya Goma cyangwa no mu mujyi wa Goma, n'abaturage ni abantu bari kwibaza kuri iyi ndege yasesekaye ku kibuga cy'indege cya Goma. Benshi bibaza bati se none kigiye gukurikiraho n'iki? Ese koko igiye kubona indege z'ubutasi za MONUSCO zicaracara mu kirere kirimo umutwe wa 23? Bati se iyi MONUSCO yagiye igaragarwaho n'ibikorwa bisa naho ari byo kubagamira ku ruhande rwa FARDC, ntiri buteze ibibazo mu mujyi wa Goma cyangwa se no muri territories zose zigenzurwa n'ama 23, harimo Masisi, harimo Inyiragongo, harimo Rushuru ndetse Rubero, harimo no mu bindi bice bitandukanye bya Sud Kivu, cyane cyane bya bice bya Bukavu tubona ama 23. Rero igihari mu mujyi wa Goma n'ubundi n'abaturage bafite urujijo rukomeye, bavuga bati MONUSCO yaturindaga za Buganda na Busangara, MONUSCO yaturindira za Mushaki, ikaturinda za Kirirwe, MONUSCO ikaturinda Nganjo muri Masisi, MONUSCO ikaturinda mu bice byinshi bitandukanye bya Mitumbara, ikaturinda Minova, MONUSCO tukayibona mu misozi ya za Rushuru itandukanye, tukayibona Rubero hari za Kamandi, ariko igakubitwa inshuro bikomeye cyane dore ko yagaragaraga iri no ku ruhande rwa FARDC. Urabona ko nubwo bukomeye cyane abaturage bafite bavuga bati mu gihe mama ko yaba itangiye kwemera gukorana bya hafi na MONUSCO, tayari FARDC kubona amakuru y'ubutasi yanatuma mama ko yinjirirwa. Ngo mwagiye mwumva ikibuga cy'indege cya Goma Abafaransa bakivuzweho, havugwaho ibihugu nk'Ububiligi bitandukanye byifuzaga yuko iki kibuga cy'indege gifungurwa kugira ngo bibone uko birengera inyungu zabo, cyane mu ruhare rukomeye cyane no kucukuza bw'amabuye y'agaciro bukorerwa muri Kivu y'Amajyaruguru, kugira ngo n'abajya babona ko bibonera isoko ryo kuza gushora imari, ariko nanone biboroheye n'izindi nyungu zitandukanye za politiki. urabona yuko abaturage bo icyo bari gutekereza niki kabonetse, kandi n'ubwabo bukomeye cyane bafite bavuga bati iyi MONUSCO ijije gukora iki. Bijyana nuko kandi mama ko tunari kubwira abaturage iti MONUSCO kuba ihari naho bitandukaniye nabo n'ubundi batandukanye busanzwe mumenyereye muri mujyi wa Goma, muri kampu zabo ziri hano mu mujyi wa Goma, naho bitandukaniye nabo musanzwe mubona muri iki gihugu cya Kongo, byari mu misozi ya za Butembo, Beni, ahandi hatandukanye, atari kweshusha fatizo nuko baje mu bikorwa bifitiye inyungu uruhande rw'abaturage ndetse n'uruhande rwabo, ariko none bitari buhungabanye ibice mama ko atari kugenda. Iyi ndege izanye umuyobozi w'agateganyo w'ubutumwa bwa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni Vivian Van de Pel. Yageze mu mujyi wa Goma aho yagiye kugirana ibiganiro n'ubuyobozi bwa AFC M23 ku manywa yo kuri uyu wa kane tariki 12 Gashyantare, nibwo indege yo mu bwoko bw'akajugujugu yari itwaye uyu Vivian Van de Pel ndetse n'intumwa ze yaguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ndetse yakirwa neza n'abarwanyi ba M23. Nibwo bwa mbere iki kibuga cyari kiguweho n'indege yari yose kuva muri Mutarama umwaka ushize, ubwo cyafungwaga mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma. Mbere ya indege ya Vivian Van de Pel yakiguyeho nyuma yo kubanza guhabwa uruhushya na M23.
radiyo kapi y'umuryango w'abibumbye yatangaje ko uruzinduko rwe i Goma rukurikira ibiganiro yagiranye n'abayobozi ba leta ya Kinshasa ndetse rukaba ari kimwe mu bigize imyiteguro yo gushyigikira uburyo bwo kugenzura no gushyigikira no gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano. Byitezwe ko i Goma ahagiranira cyangwa se ahabera ibiganiro hagati ya Viviane Van de Per ni ibiganiro agirana na AFC M23 kugira ngo hatezwe imbere gahunda zifatika zijyanye n'urwego rwashyizeho ngo rukurikirane iyubahirizwa ry'agahenge. Tukivuga ku by'agahenge rero ubwo turaje tunerebere hamwe mu by'ukuri uko i Rwanda muri Angola icyo bari gusaba impande zihanganye hariya murasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko buri ruhande rusabwa kuba rwarambitse intwaro rutongera kuvugisha imbunda kuva tariki 18 ku masaha yo kumanywa. Bwana Karemba, uretse iby'iyi ndege n'iki kiri kuvugwa muri uwo mujyi wa Goma ko ariho uherereye muri aka kanya? Umujyi wa Goma nta kindi kiri kuvugwamo, ni umutekano uri gucungwa n'ubundi bisanzwe na M23. Byari imisozi ya Rusayo, imisozi ya Rutoke, imisozi ya Bukumu, Kayembe yose urabona yuko na Swasi Haina mu bice bya za Mugunga, ni umutekano uri gucungwa nk'uko bisanzwe, ni muvuma z'abaturage ziri gukorwa nk'uko bisanzwe. Urabona ko nta gikuba cyacitse muri rusange, nta gikuba cyacitse. Izo FDLR zarashize abaturage nta kikango babanye bafite? Ni kwabuyo igenda ikorwa gake gake, haketswe wenda n'ikibazo kuko cyane nk'abaturage batuye n'umujyi wa Goma ni benshi, ariko cyane usanga ibibazo bidakunze kuhagaragara ukurikije uko byari bimeze mu minsi ishize. Yego, imwe mu myanzuro rero ubwo reka ngushimire cyane, mbabwire iby'iyi ndege ndetse n'ikigamijwe cyangwa se n'ibyitezwe mu biganiro bya Viviane Van de Per ndetse n'abayobozi ba M23. Reka ngushimire cyane. Yes, arakoze cyane Bwana Karemba Aimable. Inshuti bakunzi bacu, ndagira ngo mu by'ukuri aka kanya mbamenyeshe ko M23 deja ubwo ibiganiro byo byamaze no gutangira hagati y'intumwa za MONUSCO ndetse n'abayobozi ba M23 hariya mu mujyi wa Goma. Viviane Van de Per bagiye kurebera hamwe, ngira ngo murabizi ko ubwo aho bikomotse, murabizi ko mu minsi yashize Doha muri Katari MONUSCO nibwo byavuzwe ko ihawe umukoro wo kohereza ingabo muri Uvira, ni mu ntangiriro z'uku kwezi n'ubundi kwa Gashyantare. Ni inkuru yatangajwe tariki 3 Gashyantare 2026 ivuga ko guverinoma ya Kongo Kinshasa ndetse n'irihuriro AFC M23 bahanganye kuva mu myaka 4 ishize. Byari kuwa mbere tariki 2 Gashyantare ngo basinyanye rero amasezerano y'igenamigambi akomoka ku nama mpuzamahanga y'umuryango w'ibihugu bya Afurika byo mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho aya masezerano yari yasinywe nyuma y'ibiganiro by'impande zombi byari byateguwe na leta ya Katari mu rwego rwo gushaka umuti urambye w'intambara yo mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Katari icyo gihe yari yavuze ko ngo impande zombi zanemeje ko zigomba kubahiriza ibyo zumvikanye mu guhagarika intambara ndetse n'amasezerano y'amahoro y'ibanze ya Doha yasinywe ku ya 15 Ugushyingo 2025, kandi zerekanye umuhate wo gushyigikira wo gushyira mu bikorwa inshingano zose ziri muri ayo masezerano mu kuri no mu gushyigikira inzira y'amahoro. Noneho ni ibiganiro bya M23 cyangwa se byanarebewe hamwe, byitabiriwe n'intumwa za Amerika ndetse n'iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nk'indorerezi. Byitabiriwe kandi na Repubulika ya Togo nk'umuhuza wemejwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO hamwe n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ibiganiro kandi byari byibanze kubera ku butaka hamwe n'imbogamizi zigaragara. Ababyitabiriye bashimangiye akamaro ko gushyira mu bikorwa ingamba zifatika zo gukomeza kugenzura, gukurikirana no gusangira amakuru mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro.
itsinda ryasuzumye gahunda za MONUSCO rero ndetse n'iz'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bya Afurika yo mu biyaga bigari mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda. MONUSCO rero iza guhabwa inshingano zo kohereza itsinda rya mbere ry'ingabo mu mujyi wa Uvira kugira ngo rikurikiranire hamwe ishyirwa mu bikorwa ryo guhagarika intambara mu minsi itaratangajwe, kandi ikaba mu by'ukuri inzira z'itumanaho ngo zizashyirwaho kugira ngo zorohereze uwo murimo. Bijyanye n'ibiganiro byari byarabaye Kinshasa na M23 bari bemenye intambwe zizakurikiza cyangwa se zizakurikira zo kunoza neza imikorere y'iyi gahunda ndetse no kwemeza ko inama zisanzwe ziba mu rwego rwayo zikomeza. Icyo rero ntabwo ari cyo nagira ngo ntindeho, ahubwo nagira ngo bamenyeshe ko kuva tariki ebyiri aribwo MONUSCO yasabwe kuragira cyangwa se kurinda umujyi wa Uvira, bisabwe n'inama yahariya Doha muri Qatar, n'ibiganiro bya Doha muri Qatar. Mu minsi ibiri ishize rero hari havuzwe amakuru y'uko MONUSCO ifite impungenge zo kohereza ingabo zayo hariya mu bice bya Uvira, ko ahubwo ikigiye kubanza gukorwa ikibanze ariko habanza kwifashishwa indege z'ubutasi zizabanziriza ingabo za MONUSCO muri gahunda n'ubundi yo kugarura amahoro muri uyu mujyi wa Uvira, nyuma y'uko M23 irekuye uyu mujyi itawumazemo n'icyumweru cyangwa se itawumazemo n'igihe, nyuma y'uko iwufashe ikubise coalition, ariko byaje kurangira coalition ariyo iwugarutsemo nubwo M23 mu itangazo rero yasabye umuryango mpuzamahanga kariwo cyangwa se n'ingabo zitabogamye karizo zarinda umujyi wa Uvira. Ubwo rero MONUSCO ikavuga iti aho kugira ngo tujye gufasha abasirikare ngo binjire aho batazi uko ibintu byifashe, reka tubanze twohereze indege z'ubutasi zikora ubutasi zireba uko umutekano wifashe, hanyuma mu by'ukuri nizitanga raporo uko ibintu byifashe hariya muri Uvira ibintu ari amahoro, aba ari guherezwa ingabo zijye kubungabunga ayo mahoro n'umutekano. Noneho bikagaragaza ko umutekano ukomeje kuvugwa hariya ukomeje kuba imbogamizi, ndetse bigatuma umuryango w'abibumbye rwose utihutira kohereza ingabo ngo zijye gusuzuma cyangwa se kurinda umujyi wa Uvira uri muri Kivu y'Amajyepfo muri gahunda nshya yari gutangirana no kohereza ingabo z'ubutasi, kohereza indege z'ubutasi murambabarira mbere yuko abasirikare basubira ku butaka. Icyo gihe rero mu minsi nk'ibiri ishize nibwo Jean Pierre Lacroix, umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, wari uri mu ruzinduko muri Kongo, yatangaje ko mbere yo kohereza ingabo ku butaka hazabanza koherezwa indege zizakora ubutasi ku mutekano n'imiterere yaho zizakorera, ubundi kugira ngo mu by'ukuri ingabo zigende zifite amakuru ahagije, nk'uko yarabitangarije radio y'Abafaransa RFI, avuga ko indege zizajya zihagurukira ku kibuga cy'indege cya Goma, nubwo kugeza ubu icyo kibuga ubwo yabitangazaga cyari kigifunze kandi kigenzurwa n'utwa M23, ahubwo hakibazwa niba koko M23 yari bwemere ko MONUSCO yifashisha iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Birangiye rero indege ya MONUSCO iguye hariya igoma, ndetse n'amashusho yagaragaye rwose, ibigaragaza neza ko wenda iyi gahunda yo kurinda umujyi wa Uvira ishobora kuza gukorwa, ndetse no kuba hakwifashishwa indege z'ubutasi zizajya zihagurukira igoma zikajya gutambagira hejuru y'umujyi wa Uvira, bikaba nabyo ari ibishoboka cyane. Reka rero dutegereze turebe imyanzuro iza cyangwa se biza kwanzurirwa muri ibiganiro by'iyi ntumwa Vivian Van de Per ndetse n'abayobozi ba M23 hariya igoma. 5/5 nukomeza kubana natwe hano kuri News Lab TV, uraza kumenya imyanzuro yafashwe kandi rwose uyimenye mu bambere. Ku kijyanye rero no kubungabunga amahoro n'umutekano, hari nifuzwa gahenge mu burasirazuba bw'iki gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo bundi i Rwanda muri Angola, Perezida Tshisekedi ukomeje kugenda agaragaza hirya no hino ko u Rwanda rubangamye umutekano w'igihugu cye, yasabwe gusenya umutwe wa FDLR mbere y'uko u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyize ku mipaka. Si n'ibyo gusa by'u Rwanda, ahubwo n'abadepite hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baherutse kumusaba ko rwose agomba gusenya FDLR mbere y'uko ibindi byose cyangwa se izindi etape zose zikorwa. Hanyuma tugarutse muri Angola, ubu n'ubusabe bwa Angola ni itangazo rya Rwanda ryasohowe rwose na Presidence ya Angola, basaba mu by'ukuri impande zombi noneho gutanga gahenge, ndetse guhera tariki 18 z'Ukuboza, tariki 18 Gashyantare murambabarira, impande zombi nta na rumwe rusabwa kuba rugifite intwaro,
rukiri kurasa urundi. Nubwo mu bice bitandukanye bya Masisi imirwano yakomeje ica ibintu, imirwano nahoze mbona iri kubera cyane muri axe za Masisi hariya muri Nord Kivu, imirwano yabereye mu bice rwose bitari biherutsemo intambara cyangwa se bitari biherutse kumvikanamo amasasu. Amakuru arangarigaza ko rwose amasasu yavuze hagati ya M23 ndetse na Wazalendo, bikavugwa neza ko rero ari imirwano yahanganishije impande zombi ndetse yari imirwano iri seriye cyane, yanateye ikikango abaturage mu misozi ya Buguri, agace kari mu ntera ngufi uwerekeza hitwa Karengera, ni muri sheferi ya Bashani, ni muri teritwari ya Masisi. Naho zimona rwose bivugwa ko ayi Wazalendo za Province birindiro bya M23 zigaba ibitero bikomeye kuri axe ya Kirumbu ahagana 2 z'igitondo ku munsi w'ejo, ndetse n'uyu munsi ituze riracyari rike nkuko Kivu Morning Post ibivuga. Bakavuga ko nta baturage uri guhinga kuko imirwano yabaye yafekta cyane abaturage bari mu buhinzi mu mirima hano mu bice bya Karengera. Hari hamaze iminsi hatavugwa imirwano, ariko sinibyo gusa, muri Warikare hakavuga ibitero bya drone za CH-4 ahitwa Meti, muri zino axes zo muri Warikare nka Meti. Hakavugwa ibitero ahitwa Minjenje, ibitero bya drone ndetse byagize ingaruka zikomeye ku bikorwa remezo hano muri groupement ya Kisimba, ndetse bikavugwa ko bigaragara ko urugamba rushobora kuza gukomeza kuba amagasa hagati y'impande zihanganye. Hakavugwa imyiteguro kandi y'urugamba hagati y'izi mpande zombi, bivugwa ko M23 iri kudeploying ingabo zimwe zikura mu bice bya Bukavu izerekeza mu kibaya cya Rusizi, ibigaragaza ko hari imyiteguro y'urugamba ndetse ikomeye cyane. Nkahitwa ngo ni kuri Tepe Industriel Bukavu, ngo ari kugaragara ibikorwa byo kwimura ku bwinshi no kohereza abasirikare n'intwaro bikomeye muri bava hano nyine kuri Tepe Industriel Bukavu berekezwa cyangwa se byerekezwa mu bice bya hariya muri mu kibaya cya Rusizi. Ibishushanya ko M23 yaba ifite gahunda yo kuba yakwisubiza umujyi wa Uvira igihe cyaryo cyose Uvira yakomeza kumvikanamo ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Aha rero nagira ngo mbabwire ko impande zombi ziri kurwana, aho ziri kwitegura urugamba zirabizi ko zisabwa guhagarika imirwano. Ubwo ni nyuma yuko Angola yari yasabye Kinshasa na M23 gutanga agahenge guhera tariki 18 Gashyantare. Republika ya Angola niyo yasabye ihagarikwa ry'imirwano hagati ya guverinoma ya Kinshasa n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Rero mu byukuri iri hagarikwa ngo ryatangira gukurikizwa ku gicamunsi cyo ku ya 18 Gashyantare nkuko perezida wa Angola yabitangaje. Iki cyifuzo gikurikira inama yabereye ku wa mbere i Rwanda hagati ya perezida wa Angola João Emmanuel Goncalves Lourenço, perezida wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Fachibeto, perezida wa Togo Faure Esozima Nyasimbe akaba n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, hamwe n'uwahoze ari perezida wa Nigeria ariwe Olusegun Obasanjo Ongenu, uhagarariye abahoze ari abakuru b'ibihugu bagenwe na AU nk'abashinzwe gukurikirana inzira y'amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko itangazo rya perezida wa Angola ribivuga, tariki yatanzwe igomba kubanza kwemezwa ku mugaragaro ko yemewe n'impande zisabwa guhagarika imirwano. Angola yasobanuye kandi ko gutangaza itangira ry'ikiciro cyo kwitegura ibiganiro hagati y'abanyekongo hasabwe ko byazabera i Rwanda, ngo bizakorwa nyuma y'ibyo byose. Hanyuma reka tuba tuhiniyaha ubundi mbasezeranye ko rwose imyanzuro mu biganiro bya M23 ndetse n'intumwa ya MONUSCO ibiza kwanzurwa turaza kubagezaho 5 unyemerere mbe nsoreje aha ngaha mbashimira cyane kuba natwe, mbasaye gukanda subscribe cyangwa sabone gusangiza abandi ya makuru. Ibi byose ariko nshuti bavandimwe mu bikore mugenda muganye mwumva mwanogewe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.